Mamma syari ziyarati walidai kataballahu lahu bi kulli khutwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyi'atin wa rafa'a lahu mi'ata darajatin. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong mlaku perkara ndolani wong tuwa lorone, maka setiap langkah kakinya diberi pahala oleh Allah, dicatat 100 kebaikan untuknya, diampuni 100 dosa untuknya, dan diangkat 100 derajat. Ono anak ngemenke ndolani wong tuane, maka setiap satu langkah diberi oleh Allah 100 kali lipat pahala. 100 kali lipat pahala, diampuni 100 dosa, diangkat 100 derajat. Mau kepingin ndolani setiap sak langkah. Lah nek wong tuamu Madiun Ngawi pirang langkah wae, terhapus semua dosa. Allahumma amin.